reka twongere tubasuhuze kandi tubashimiye inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kwa mukomeje kubana natwe hano tubatambutsa ibiganiro byiza barimo n'amakuru agezweho mu masaha atandukanye y'umunsi. Njye nitwa Ruben Masengesho mbazaniye amakuru agezweho rero ndaza kubabwira ko imodoka yoza imihanda yahagamye umujyi wa Kigali muri parke kandi ndaza kubabwira ko akabakinnyi ngo bakoresha ibiyobyabwenge mu Rwanda kashobotse kandi ndaza kubabwira ko ARG yasabye leta gukurikirana abantu bibasira abanyamakuru mu Rwanda. Hanze y'u Rwanda kubabwira ko Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yakoreye uruzinduko rw'akazi rutunguranye muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Ndaza kubabwira ko abarwanyi bo mu mutwe udasanzwe FDLR bacengeye mu mujyi uhana imbibi n'u Rwanda. Akaba byavuye muri raporo ya Loni, u Rwanda rukaba rusabwa kuba maso. Kandi ndaza kubabwira ko abagera ku 120 bamaze guhitanwa na kolera yongeye kwibasira Sudani. Izo ni sonye ngo tujye kwa cyane amakuru yacu, reka mwanya muto utarambiranye tuze tuyarambura. Ni munyembe dutangiye kuri mivuga yuko imodoka yoza imihanda yahagamye umujyi wa Kigali muri parke. Abadepite bagize komisiyo yo gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta parke bagaragaje ko bitumvikana ukuntu haguzwe imodoka yo gukora isuku mu mujyi wa Kigali ariko harimo ibintu byinshi itujuje. Ni ikibazo cyagarutsweho ku ya 2 Nyakanga 2026 bw'umujyi wa Kigali bisobanuraga imbere ya parke ku bibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka warangiye kwa 30 Kamena 2025. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Kamuhira Regisi yagaragaje ko imodoka ikora isuku yakiriwe byemejwe ko yujuje ibintu bitanu gusa mu gihe ibindi bidakoreshwa. Umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa by'umujyi wa Kigali City Manager Stella Kabahire yavuze ko ubwo bagenaga ibisabwa harimo ibyo babonaga bigoye ndetse igihe yabonekaga basanze ibyo bayishakagaho ikora barayakira. Yagize ati umujyi wa Kigali waguze imodoka idufasha gukora isuku cyane idufasha mu koza imihanda. Igihe twagenaga ibisabwa mu modoka dukeneye harimo ibigoye cyane kubera kugorana ko iyo modoka igenda ikubura kandi yoza n'imihanda. Igihe yazaga twasanze hari bimwe idafite dukurikije ibyo twari twasabye, kuko twabonaga iyi modoka tutayisubizayo. Twumvikanye na rwiyemezamirimo amafaranga twayishyuye ay'imodoka itujuje ntabwo arimo twayakaseho. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yerekanye ko iyi modoka yari yaragenze ibirometero byinshi nyamara hari hatanzwe isoko ry'imodoka nshyashya. Perezida wa parke Muhakwa Valens yahise agaragaza impungenge ko umujyi wa Kigali wakira imodoka yujuje ibintu bike ugereranyije n'ibyasabwe. Yagize ati rwiyemezamirimo niwe wabageneye icyo yarabonye, ntabwo mwebwe yabazaniye icyo mwashakaga. Kabahire yavuze ko ibintu imodoka itari yujuje ari 4 gusa ari nabyo amafaranga yabyo yakaswe. Yavuze ko hari n'ibyasabye ko babyerekwa n'uwayikoze kuko byabaga bihishe. Umuyobozi mu biro by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Munyanturire Jean Claude yagaragaje ko mu igenzura bakoze basanze mu bintu 24 imodoka yasabwaga 5 ari byo byemewe mu gihe 19 bisigaye bitagira icyo bifasha mu byari bikenewe. Kabahire yavuze ko wakoze imodoka yohereje umukozi uyizi wagombaga kwigisha abakozi umujyi wa Kigali, bituma hari ibirometero byinshi yakoreshejwe. Kongeraho iby'urugendo ruva i Dar es Salaam kugera i Kigali bituma bigaragara ko yagenze ibirometero byinshi mbere yo kugera mu Rwanda. Umujyi wa Kigali wemeza ko iyi modoka ubikora neza ibyo wayiguriye. Reka dukomeze kuri mwivuga yuko abakinnyi bakoresha ibiyobyabwenge mu Rwanda akabo ngo kashobotse. Inama ya komite ya Ferwafa yemeje ko kuva mu mwaka w'imikino 2026-2027 abakinnyi bazajya bakorerwa isuzumwa ry'ubuzima ku buryo butunguranye hagamijwe kurwanya ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'imiti itemewe yongera imbaraga abakinnyi bizwi nka anti-doping. Kuwa gatanu tariki ya 1 Nyakanga 2026 nibwo komite nyobozi y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda yateranye ifata imwe mu myanzuro mishya izatangira gukurikizwa mu mwaka w'imikino 2026-2027. Ferwafa yemeje
amafaranga yo kwiyandikisha mu marushanwa igenzura, aho kuva mu mwaka wa 2026, 2027 na 2027, 2028 gukina BK Pro League bizajya bisaba kwishyura miliyoni by'amafaranga y'u Rwanda. Gukina shampiyona y'icyiciro cya kabiri, shampiyona y'icyiciro cya gatatu, Women's Super League n'igikombe cy'amahoro mu bagabo ni ukwishyura 500 amafaranga y'u Rwanda. Shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu bagore n'igikombe cy'amahoro mu bagore ni ukwishyura 100 amafaranga y'u Rwanda yo kwiyandikisha. Amarushanwa yo mu turere y'abagabo ni ukwishyura 100. Undi mwanzuro wafashwe muri iyi nama ni ukurwanya ibiyobyabwenge nk'imiti itemewe yongerera imbaraga ikoreshwa n'abakinnyi, aho kuva mu mwaka wa 2026, 2027 abakinnyi bazajya bakorerwa isuzuma ry'ubuzima mu buryo ngo butunguranye, barebe yuko badakoresha iyi miti cyangwa se ibiyobyabwenge. Reka dukomeze kuri mivuga yuko ARG yasabye leta gukurikirana abantu bibasira abanyamakuru mu Rwanda. Umuryango nyarwanda w'abanyamakuru ARG wasohoye inyandiko ikubiyemo impungenge zawo ku bantu bamaze igihe bibasira abanyamakuru b'umwuga mu magambo abasebya, iterabwoba n'ibindi bikorwa byo kwibasira ntihagire igikorwa kuri bo. Nta minsi ishize mu Rwanda havuzwe guhunga kw'abanyamakuru barimo uwitwa Manirakiza Theogene ukorera ibiganiro bye ku muyoboro wa YouTube, kimwe na Eric Bagiriubusa wakoreraga Ijwi ry'Amerika. Aba bombi bavuye mu Rwanda nk'uko amakuru abivuga bahunze, ndetse amakuru avuga ko bagiye baterwa ubwoba n'abantu ku giti cyabo bitewe n'ibyo batangaje. Ihunga ry'abanyamakuru ntibivugwa mu ibaruwa umuryango nyarwanda w'abanyamakuru ARG wasohoye no mu nyandiko uyiherekeza ikubiyemo izo mpungenge, ariko uyu muryango ugaragaza ko kwibasira abanyamakuru byadutse ku mbuga nkoranyambaga mu myaka 2 ishize birushaho gukomera, ugasaba leta kugira icyo ibikoraho. Inyandiko yasohotse ku wa 4 tariki ya 2 Nyakanga 2026 igaherekezwa n'ibaruwa yandikiwe umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu w'ubugenzacyaha RIB, ikanagenerwa inzego zo hejuru zirimo Sena, umutwe w'abadepite, ibiro bya minisitiri w'intebe n'izindi nzego za leta. Isaba byihutirwa kugira igikorwa ku bantu bibasira abanyamakuru b'umwuga bemerewe n'amategeko gukorera mu Rwanda. Umuryango nyarwanda w'abanyamakuru ARG uvuga ko mu myaka 2 ishize ibikorwa byo kwibasira abanyamakuru harimo kubatera ubwoba no kubandagaza bigamije kubatesha agaciro bikomeza gufata indi ntera, bityo ngo bikaba byashyira ubuzima bwabo mu kaga, bikabangamira gukorera mu bwisanzure no guhindanya isura y'igihugu. ARG ivuga ko mu buryo abibasira abanyamakuru babikoramo harimo gukoresha ibitutsi, gutera ubwoba, gutesha agaciro cyangwa gushumuriza abantu umunyamakuru mu buryo bwo kubamwangisha n'ibindi. Kuba ibyo bikorwa biba ariko ngo ntagire igikorwa, hari ubwo abantu bagira ngo bariya babikora batumwe na leta cyangwa ishyaka riri ku butegetsi. RIB yasabye kugira icyo yakora kuri imwe muri iyo miyoboro y'abantu ku giti cyabo yagaragaye muri ibyo bikorwa byibasira abanyamakuru, ndetse harimo imwe iyi nyandiko ya ARG yatangaje. Reka dukomeze hanze Rwanda mbabwire ko Perezida Cyril Ramaphosa yakoreye uruzinduko rw'akazi rutunguranye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwa manda ye nk'ushinzwe kwitegura gukumira no guhangana n'ibyorezo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yageze i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku wa 4 tariki ya 2 Nyakanga 2026 mu ruzinduko rugufi rw'akazi. Nyuma yo kwakirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa, Perezida wa Afurika y'Epfo yagiranye ibiganiro imbonankubone na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Abayobozi bombi basuye ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi ku buvuzi
ANRB kugira ngo barebe aho ibikorwa byo guhangana n'icyorezo bigeze ndetse n'ubushobozi bw'igihugu mu bushakashatsi no kugenzura ibyorezo. Mbere yo kugirana ikiganiro n'abanyamakuru, ni ngombwa kumenya ko kugeza ubu amafaranga yo guhangana na Ebola amaze kurenga miliyoni 910 z'amadolari y'Amerika, harimo n'umusanzu wa miliyoni 13.5 z'amadolari y'Amerika yatanzwe na Afurika y'Epfo, byerekana ko abafatanyabikorwa mpuzamahanga bari kugerageza gufasha RDC ikomeje guhangana n'iki cyorezo. Reka kandi tubabwire ko abarwanyi bo mu mutwe udasanzwe wa FDL ngo bacengeye mu mujyi uhana imbibi n'u Rwanda, akaba ari byasohotse muri raporo ya Loni. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iravuga ko umutwe w'abasirikare badasanzwe wa FDL witwa CRAP wacengeye mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'uwa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Iyi raporo igaragaza ko CRAP yivugira ko ifite imitwe ikora mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse ko hari n'indi yacengeye muri uyu mujyi wa Goma. Bihuzwa n'amakuru ari muri iyi raporo avuga ko FDLR FOCO ikorera kenshi muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane muri Nyiragongo, Masisi, Rucuru ndetse na Walikale, uduce twegereye umujyi wa Goma. Raporo igaragaza itandukaniro rikomeye mu mibare y'abarwanyi ba FDLR ifite. Uyu mutwe wivugira ko ufite abarwanyi barenga 10,000 kandi ko hafi 1/2 cyabo ari bo bakora ibikorwa bya gisirikare bihoraho. Ishami rya FDL CRAP ryo ryavuze ko rifite abarwanyi barenga 20,000. Loni n'inzego z'ubutasi zigereranya ko FDLR yose ifite abarwanyi hagati y'3,500 n'2,500. Amasezerano ya Washington yo yagereranyaga ko FDLR iri hagati y'3,000 ndetse n'3,500 by'abarwanyi. Hari abasanga FDLR ishobora kuba ikoresha imibare minini mu kwigaragaza nk'umutwe ufite imbaraga nyinshi. Iyi raporo ivuga ko ubu FDLR yavuyemo imitwe igera kuri 3 yanihinduye amazina, ariko ikagira uko ihuza ibikorwa by'iyo mitwe yose uko ari 3. Ivuga ko ubu hari FDLR FOCO yitwa Battalion Django ndetse na FDLR Rude ikitwa FDPR, ndetse naho FDLR FPP ikitwa FPP, ikanakorera mu bice bitandukanye, inafite abayobozi batandukanye ariko bahujwe na FDLR FOCO gusa ngo n'abanyarwanda nubwo harimo ngo n'abanyekongo. Bigaragaza ko Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega Israel ari we muyobozi wa gisirikare wa FDLR FOCO. Lieutenant General Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro Rumuri ni umuyobozi wa politiki wa FDLR. Brigadier General Emmanuel Nsengiyumva uzwi nka Faida Hakimu ayobora FDLR Rudi, naho Colonel Dani Hategekimana uzwi nka Dani Simplice ayobora FDLR FPP. CRAP ya FDLR iravugwaho gucengera umujyi wa Goma wegereye u Rwanda, mu gihe u Rwanda rutahwemye gushinja uyu mutwe kuruhungabanyiriza umutekano mu bihe bitandukanye. Kigali inavuga ko uyu mutwe ufashwa n'ingabo za Kongo Kinshasa FARDC, nubwo Kinshasa ibihakana. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga yuko abagera ku 120 bamaze guhitanwa na korera yongeye kwibasira Sudani. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko abantu bagera ku 120 bamaze guhitanwa n'icyorezo cya korera cyongeye kwaduka muri Sudani mu ntara ya West Kordofan, ikiberamo intambara hagati y'ingabo za leta ya Sudani ndetse n'umutwe yitwaje intwaro. OMS yavuze ko kuva muri Gicurasi uyu mwaka hamaze kugaragara abantu 1,102 bakekwaho kwandura icyorezo cya korera, mu gihe abagera ku 120 bahitanwe nacyo mu bice bitandukanye by'intara ya West Kordofan yugarijwe n'imirwano y'ingabo za Sudani zihanganyemo n'umutwe wa RSF. Uyu muryango wavuze ko imyaka irenga 5 Sudani maze mu ntambara hari abaturage benshi bamaze kuburira ubuzima mu bibazo bihabera kubera umutekano muke ukiharangwa no kubura serivisi z'ubuvuzi zinatera benshi kwandura indwara zitandura ndetse n'ibyorezo. Ibi bitangajwe nyuma y'uko icyorezo cya
korera cyaherukaga muri Sudani muri Werurwe byari byemejwe ko cyacogoye burundu ndetse n'abari bacyanduye bose bari barakize. Imibare ya leta ya Sudani igaragaza ko hagati ya Nyakanga mu 2024 na Werurwe 2025 abantu barenga 124 n'abantu 400 banduye korera, mu gihe abasaga 3500 bahitanywe nayo. OMS ivuga ko icyorezo cya korera kitateze gucika burundu muri Sudani mu gihe hakibera intambara ituma abaturage babura amazi meza yo kunywa, ibiribwa ndetse no kuba serivisi z'ubuvuzi zitagenda neza uko bikwiriye. Ni naha dusoje amakuru yagezweho yo muri kino gitondo. Tubashimira ko mu bihe bitandukanye mu masaha atandukanye umunsi mukomeza kubana natwe. Njye nitwa Ruben Masengesho, mukomeza kudukurikira hano tubatambutsa ibiganiro byiza kandi twizera yuko bibanyura. Mugire umunsi mwiza, muhahe murongo.